Kani gadega Patisi TV. Haka arpan reu trek mentau bna Jingpang ke Shnong Mawkasaiñ ke bahak apo ke East Castles District. Kelayo ekanam kum ke Shnong ke Lait nek Jingpang ke baharukam ke baide ba ke Jingpang Khmat. Ya kani la penbena hak jelang ke balalong hak ni kasngi da ke Bansara I Care pat ke Social Work Department jongka St Edmunds College. Hak ni ke jelang ke balapolong hak Sengkasi Hall Mawson Ram lai don langru Chief Executive Member jongka Castles Autonomous District Council uba pencengain NCM. Nang tau Dr. B. Dingdo na ke Mawson Ram Community Health Center, ke Managing Director jeng ke Bansara I Care, Dr. J. Basayamaj, urang ba Shnong ke Shnong Mawkasaiñ, uba B. Dewsaw, u Professor Randolph Langste na ke St. Edmunds College, bat kinong Shnong jeng ke ningatang. Social Department, St. Edmunds College, Nongikan, Itipel ko, nagkakaroon sa Hari ini semua orang tinggal kalau dalam buku jingkang, apakah kalau jingkang Shnong sama mungkin waktu dulu nabi Muhammad SAW jingkang Yuan datang di sini atau kalau jingkang nanti kalau selesai bagi sama mungkin sesuatu kapan bahaya dia jingkang. Kani gadega Patisi TV.